aga hano na hari iwo murebi wa Tayari West Edizoba na Taira Mbara District eshaheje turi ahambuga nkuru za Mbara District ezikishangwa muri Mbara City bitu ebiro 16 kwezi kwa kashatu 2026 hakatandikwaho huru yo kushenya ebiju ebyombekire ombiti ebiju ebyombekire omu byoma hamwe na no kubinga abashubuzi amhanda ehiba bintu bakora bitu izo bari nyuma zo turebere minister wa government zebyanga yargayo yagira ngo ejehuru yo kutebekanisa endembo town councils na emyanya ehingurize etawni egumizemo nekora bwa nyuma yo kujemereza ho kace mbwino izo bana tayisa physical planner akutebekanisa endembo ninga town council ya Wizwera Toma Town Council ekushangwa muri Mbara District naza kuba natushobora nko betebekanise kurebuka ngo bagumizamo ehureje mbweno to live at Tayari West kandi twakwakira webere mnonga Susan amazina ni Lucky Julius ninye senior physical planner wa Mbara District local government ehureje tukagitandika ebiro mwenda tukareceiving kawa kareceiving baraha ebiro 10 so twatandika ya twasigninga responsibility yokureka ngo implementing a trade order om town council zitu eji trade order ne kwatahabira jiro bikuru bishatu icyo kubanza necha trade order licensing act cap 101 echa kabiri necha physical planning act cap 142 then echa jiro cha kashatu necha building control act ebebiragiro byona nibitushobora uko abantu bashemeye kuba nabatura omumatawuni binentana so munonga abebyaro so trade order licensing yo ne kwata muntu ukwashemeye kuba na rondenzu akajipangisa na no kwashemeye kuba nakoram bwene biragire bitutwire mu enforcement tukaba twabahereza itkweta 14 days period yo kwetebekanisa bakarga hamyara ekito okiragiro munonga kito tukora no kureka ngo habaho good food handling abantu bareka kuguriza byo kurya streets bareka kuguriza byo kurya ahamtogwa sanitary lanes na sewer lines mweno byo kurya kushangamba kwata mu mberambi akwe byo kurya byo tukurya nibe bikorga mu ndwara ezituru kurware nyingi then echa kabiri no kureka ngo twatunga good physical planning amatawuni gitu kurebe kaje sanitary lanes tukazigura road reserves tukiyamuza container tukiyamuza kiosks tukiyamu welding tukiyamu abasichi ba chapati tukareba then road reserves tukabyara mu emiti tukazipevinga tukongera street lighting tukongera mu walkways abantu bakatambura je mu matawuni gitu nico genderwa kikuru egendera kikuru cyakitunga government no kureta yitkweta order mu matawuni gitu aga Uganda yona kongito nkambara district already grace period ito abahire kahoyo mwena turiyo tuza implementation ningeza umunonga kusima abantu abanyambarara abagerezo bakarga nguto abantu bingi munonga bihire bya container bya banguto bihaho bya kioski nabasichi ba chapata mwe barigiremo aba welding barga konka akina abakiremiremo mwena abakiremiremo twakora road map turiyo tuza kugishohoza ntwenda kuzayo tuza kuba tu enforcement erikumara tuza kuba tukoragane bitongore byona tukoragana polisi tukoragana na office ya RDC tukoragana twena turtimemwe na naba town council na namagombora za staff zona abakozi ba government twena turubamwe kwena ngo tureke ngo twahano kandi minister kigambireje agize ngo abantu biha amahanda tugezeho kwebembeza community sensitization hata nambuye naba Tayari West mwe bare munonga kwija hata niyo turiyo tukora turiyo tugambira abantu turukurabira ahira kariya Tayari West ngumurge ha streets murge road reserves mureke kutekere byo kurya harabazwe imihanda abako byo kurya biturebe byakabi then habeho na order umuntu ari yo muduka hareke kugira umuntu ndiza akamuzo misho hatu barand road abingi turebere bariyendira hingi nakwata umuntu ampangisenju omisha mugitaho container ajata mugitaho kioski arabaza mugitaho wa welding ahanda mugitaho kana kegari aha mugitaho kana kapichi mwene umuntu wapangiso mudukore baruriya ngo ariyo mukeyos ariyo mukavuyo okusubura no kugenda ko munonga so abo bona bagiro misho gamaduka gabandi turiyo tubiyo kandi mwa bamaduka tubagambira ngo ibintu bine ko biriyo muduko munda tubiyine ko babiri ya heru aba bayongireho za sheds
akochereza hebyoma akochereza hebaho akochereza ho ibintu byone byo muri kwena ngo ibintu byona biho muduka abishoza heru eco mu trade order tikiri kwichereza kandi to mu physical planning turiya kintu cha zoning buri kintu korwa akishemeye kubana kikorwa niyo physical planning ejo nabwo cyese tweta trading spaces ntwenda abantu abakuzo mu butare bazo mu butare abakuzo mu za garage tuyine myanya ya za garage abakora welding tuyine myanya ya welding cyo kureba tubantu zo kwenda kuba sensitizing ngo buri muntu aze ahashemeye kubana akora so niyo hurure yituru muna hati nambwe no go mishogo mwampa nagusima munonga abo kubatugwa kahare munonga so abantu bona beteka teke bamanya ngutino uturichereze tarongo guntumusugaho gunamanyariyata ogumanyariyata bone cyo kintu cyuri uniform bona nbateye kurga ahangudo umwami Lucky twantwenda otishoboreho umukanya kaka kubabe bahire abantu amwe babasa kuba bateka tekiringo ngumba basagar kanguto mbwe nabantu abagakira hanguto bo nimuzabo bakoraki hata abantu abagarikira nguto bono bateye kurgaho atkanto haragaramo enforcement abako batubahire myanya hati nkabwiza bwera tuyino mwanya ugwakatare umwanya guhita abantu bagize ngo bona bije tubahereze myanya aba basize kwija imyanya bagitungire tukine myanya ndije y'abantu nkamagana 5 abatakwenda kwija bakwenda guma nguto so ati turiyo turagarama na enforcement umuntu utakwenda kuza mu katare kandi arakumangwe byari kushuburana no byakatare ugwenza kumuheho cyo twina no butare bwitu bwinshi twina katare kagonji twina katare chenshama twina katare kashaka twina katare mugaruzi tutireho PS dingas guidelines n'jangu tutekaho weekly markets ito muri imbarara twine nyinji munonga nabwo cyo abantu bitu bambarara district urukumangu tayineho korra aje tumuherezo mwanya umukatare twina katare rwanya mahembe twina katare bwiza bwera twina katare rubindi twina katare kagonji ija twereza